vona ke Hlabuti Gupta a ri na 2 wa ma-traffic cops a karhi va stripnula pende hambi yini sweswi a swi vekele laha movheni like swo fana loko a khavise movha swo fana sweswo i voneka va kayisa laha va ka va susetela DJ a lo yima dima u vutise question ya ku a tsala ku mara swona swi le nawini a ri ku vutiseni xivutiso lexiya a ku n'wina mi tiva ku nawu wa ha ri ku vutiseni dimani ku swilo leswiya va swi endlaka va kha va susetela swi swa yena leswi nga laha movheni swi le nawini na so i lava ku tiva ku swi le nawini swo fana sweswo me hi ku ya mina ni vona u nga ri vahisa lavowa va thula va ma-traffic cop va nga va karhi va endla yini va nga va kha va abuser nawu na mhandzi tshama ni vona movha wu yimisiwa mhaka ku va i vekele swilo swo karhi yimiseriwa va ku swilo swi fanele swi susiwa na loko ku ri swi fanele swi susiwa a na va fanele va nyika warning ka muhiselo va n'wi byela ku fambi ya susa swilo leswiwa a kaya hi wexe fambi ya swi susa swilo leswiwa va n'wi tshika ndlhula famba a ni tivi i nga ri Hlabuti Gupta la a yi zangi yi nga humesa mali ya cold drink fanele mi humesa mali ya cold drink a famba a nga susangi swi sweswo yes mara na vona va yisa laha hayi nga ri a va le ku ndleni ka swona a va le ku ndleni ka swona a fanele va nga susangi swi sweswo a hi swona misa laha a fanele a ku ripoteni a va ripota swilo leswiwa na hi to va cheka leswi swa disk ni ku yi up to date na yi expiranga va cheka na leswin'wana mathayere ku ma sharp va cheka na movha in good condition na fastera a ri crackanga na hayi leswi va swi endlaka leswi swi disturb-aku hikuva munhu a driver movha va delela nkambe yi ta va vhuma phela hayi here's the video. No, never. I never fika kuya movha ya mina lexipikara xa never. No, never. I never fika kuya movha ya mina lexipikara xa never. Se wena u endla ku mona loko i kona swi nge endleki mi nge fambi vana va ntsiniso mi ti tshika hayi loko na mina mi tela I kombela mi nga tluli ti-advertisement mi tlhela mi subscribe kwala okay sharp